Srleta i Pajčeta. O, sreće! Pajče i čudovišno čudovište. Pajče, sinko, sazovi posadu. Razumem, kapetane. Momci, neću ništa da vam krijem, naše brodove napada čudovišno čudovište i to najgore vrste. Jadni mi. U ovom koferčiću imam super tajne fotografije tog čudovišta. Poslali su mi momci iz FBI-a, šef, moj stari drugar. Pogledajte samo sa čime moramo da se suočimo. Jede cele brodove kao da su račići, a strašno voli morsku hranu. Ona valjda misli da su to krompirići ili salatica. Kažu da najviše voli teretnjake. A kad se dobro najde, voli da zalije sa ponekim tankerom nafte. Kao slatkiš voli da pregrize i parobroda 2. Naš zadatak, dakle, da pronađemo to čudovište i da ga uništimo. Razumemo. Dakle, momci, na svoje mesta. Ja idem na svoje mesto u kabini. Srle, kako ćemo pronaći to čudovišno čudovište? Naći će njega Srle, ne brini. Pravi detektiv se uvek preruši kada krene u istragu, pogotovo pod morem. Da li me razumeš? Dobro jutro, pozorniče. I tebi, Srle. Zdravo, štricko. Zdravo, zdravo. O, gle, koga vidim, Božu Britvu. Kako si? Oštar kao britva. Oštar kao britva. Baš mi je drago da te vidim sada. Ula. Da nisi video. Koga? Čudovište strašno. Čudovište strašno? Ne, baš nisam, izvini, Srle. Au revoir. Brz je, nema šta. O, evo i urokljivog Harija. Gledaj me u oči, Srle. Srle? Slušaj, urokljivi, mani se tim zurenjem. Mato, dođi ovamo. Ej, Arsenij Ajkula. Priča se da se raspituje za ono čudovište, a? Tako je. Ako ti treba obaveštenje, ja imam svoju cenu, veliki je u zoni magle, znaš. U zoni magle? Ljubav divan dan. Brodovi ko samoposlušni. Aperitiv. Malo ovog. I voli da mesam, znate. Predjela, pa malo oraščića. Slatkiš. Evo, može ovo da se zasladim. Neko nas vuče za nos. Ovde nema nikakvog čudovišta. Pomoć, Srle! Pajče, gde si? Ovde, Srle! Joj, što je lepo! Pomoć, Srle! Stiže, Pajče! Pomoć, Srle!
On je tukao našeg drugara. To čudovište baš traži svoje. Ula, sad će da vidi on svog boga. Jesmo li spremni? Oui, idemo! Joj, moj palac! Joj, jadan ja! Joj, jadne moje leđa! Gledaj me u oči. Ti si sada parobrod na Mississippiju. Stvarno? Blago meni, baš lepo! Jupi! Srle, opet si uspeo. Laskavče. Evo nekih koji su mi u svemu ovome pomogli. Arsenij Ajkula, Štricko Bricko, Urokljivi Hari i Boža Britva. Snaring herring and Jacques the knife. Vidimo se. Now here's Beany and Cecil in a Boba Klampeta cartoon.